Pozdrav legende moje drage, nismo dugo jebi ga, pa idemo za serijal Pat Karelija Slims, jednu dobru tablicu množenja. Al prvo legende moje, pre nego što pređemo na ludilo, bacite subscribe na ovaj kanal Epskolerska poljoprivredna erotika, također bacite sub na moj glavni YouTube LP Fun and Games, možda zapratiti na Instagramu i na Twitteru LP Fun Games. I sad će pređemo na ovo ludilo, friendovi moji dragi, uživajte. Pa kaže ovako, 2x2 prdnuću ja, 4. 3x3 je 9, isprdim ti se dušu u krevet. 4x4, moj te kurac metri, jednako je 16. 5x5 je 25, moje rime friendovi voli ceo svet. 6x6 je već zajebana rabota, jer 36 puta prdnem, a prava sam dobrota. 7x7, za sve pare sam vredan, ili ti 49, kad prdneš pazi da se ne usereš u krevet. 8x8, na kurac te nosam, odnosno 64, metnem ti ga u dupence da ne duvaju u vetri. Pa kaže 9x9 je 81, dođi mala, kurac mi je tebe vredan. I naravno, legende moje, od ovog klipa jebi ga za serijal Pat Karelija Slims, naravno, idemo par kratkih i mnogo glupih viceva. Pa kaže ovako, kaže, išli narkomani Ivice i Marice kroz šumu, Ivicu uhvati kriza i zapali Maricu, jebi ga. Pa jedan glup onako u mom stilu, mada ga nisam ja napisao, kaže, ljubičice bela, što si tako plava, ko zelena trava. I bio je jedan čovjek i svaki dan kad se vrati s posla, on pljune kroz prozor i skoči na krevet. To mu bio neki ritual, jebem li ga. I tako svaki dan pljune on kroz prozor i opet skoči na krevet. I jedan dan se zajebe čovjek, pljune na krevet i skoči kroz prozor. I jebi ga u dupe. I sad ovako, friendovi, kaže, koja je razlika između magarca i medveda? Pa jelen ima rogove. Koliko je glupo, znači ovo je neverovatno. I naš čak jevi ga, Chuck Norris ne jede med, Chuck Norris jede pčele. I to bi bilo to, friendovi moji, za serijal Pat Karelija Slims i za ovaj klip tablicu množenja. Ako ima neko da nije legende, zapratite me na Trovu, moj kanal je Trubaduri, znači trovo.live Trubaduri, još jednom subscribe na moj Balkan YouTube kanal Epskolerska poljoprivredna erotika i bacite sub na moj glavni YouTube LP Fun and Games. Vidimo se legende vrlo brzo u sljedećem videu. Ćao si, veliki pozdrav, živi i meni bili i zdravi.